Actually, me honorable Samuel Kwashiteria, Assembly member for Chiblo South Electoral Area. I've been a Minoji presiding member Kenya Municipal Assembly. Ben mene exercise ne what the rounds ni work companies ni here lejukuku nyomo. Afi baba o ne onu work because ne sheblo nyane sani wonu chulo ni yo bi na fin wo fe show ake adwule am because afi sejeke wo mechu ni keche wo in collaboration with wo MC technocrats ke all assembly members say mene what they field no where no wa companies ni yo no mo kuna menya mba wo kono wo ke challenge kuku amashi wona challenges few challenges no wona pe kekeji akeshi wona ke wo boundary no wo ke no abi sure boundary ye jemeji eni na agba agbo yo je few because ake wo bi o say e ya amla e wo no abi take an advantage na me ka me bi o si ya early in the year ni ekole wo no ba ko wo ke no abi tashi bi ehun epe eham na ake government shika ni ke amepe ha amomo ni wo bana mke research wo ewa feel ni wo send message ne ken ha wonyeme ni abi aloko wo bi ye ake won pa me fai wo fe ake wo fe gbeme ko meji wo le ni wo boundary yo wo pa me fai e shiba mi aka fe no ko ni semi e abala ke lejukuku bi alo teshime fe no ko chon wo pa me fai na me boundary yo ame kwa me boundary no ko na me ke here me revenue ke ni bi konko me na me eko tumo okwegono jemeje ni boundary dispute yo wa denche wo ni nkabo yo ne nke chief executive na sanigba ni wo akobo no wa fe ni wo ke onye mekro wo bi ye ana sanigba bona fe ne ko me fe mo ni yo wotin alo shi ne papa ni yo wotin wo chano na kan leke je na kan bi no ba na e afi ni konklu awu lele ni wotin ne no dromo na ko me ni wotin